Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, siputan nyo man na dati umay ag-deliver inton madamdama. At niya kay ti umay da i-deliver dalya anak ko. Ulis, nanang. Ilakong manayin. Wanang. At dapay di mo nalako anak ko. Tapno at dati mainayon, anang. Tidaduma, ilakok iti online. At dangamin dagiti customer ko iti online. Agraman daduma akalugaran tayo. Kay kayat dati gumatang iti online. Sa bagay mo kiidia, saan nga amin makaumay dito'y balay? Naalala yun, nanang. Sige, panawan kayo pa. Ituloy ko ti aramide. Nay, Mari Jenny, sika mo ti lumabas. Sa dino ti papanam. Mapan ko man i-deliver ti suman nga order ni Auntie Piling? Ay kauna, Mare. Isupay. Ulas samot ti linaon dagitasa ko, Mare. Ay, wan, Mare. Nagorderak man itila ko. Talaga a best-seller mo ti ulis, Mare. Wan mo't, Mare. Isuti kayat ngamin dagiti customer ko. Umayak tumama agpili, Mare. Ay, kauna, Mare. Umay ka laang, tapno makitam iti personal. Wan, Mare. Dumagasak taw inton madamdama. Nanang, awan ka ti aramidin nyo? Nalpas mo ti lutok, anak kaw. Apay ka, day. Tulungan dakman nang. Picturin nyo dagiti lakok, iti kasta, at dati maipus ko iti Facebook. Saan siya pa'y mat nagpili ti kumarim ani Jenny? Tinangag ko nga'y bagana ka dumagas ka naw. Amang ano inton madamdama pa'y laang nga umay dayjay, nanang. Rugyan talatan ati mang picture, tapno isupay ti malpasta. May lakom nga tadagitaw, anak kaw. Nanang, di kay madanagan. Saglala ka laang ti panangilako kadagitoy. Tapno pasok iti budget dagiti suki. Ken adamot basit ti sukat ti bannog ko, Sige. Rugyan ta nga rudan, tapno at damalpas. Ay nang, isarot taman pa'y ti daduma. Tama picturan, tapno tuloy-tuloy, nanang. Natsamba ang manan ti mayat awagwag, Mare. Nagmamayat ti ulas anaalam. Wen nga rod, Mare. Awan makunak, tanasingpet, ken saan nga ulbud ti supplier ko. Kompleto mo tila ko, Mare. Kaalam mo, gayam tagla ko iti ukay-ukay. Kurang ngamin ti puunan, Mare. Isu nga ulis pa'y laeng mo't, Sa bagay, Masapul nga gurnong kapay. Ay, dayto'y tigatangak, Mare. Talo nga ulas. Manungay ti bayad na, Mare. Ay, ka 300, Mare. Sa nga gasot ti maysa. Adto'y ti bayad ko, Mare. Agyaman ak, Mare. Ala, talaga supportive ka, Mars. Tunggal adda ti lakok. May saka kadagiti number 1 na customer ko. Siyempre, Mare. Tapno masukatan mo't lang ti daan nga ulis me. Ano samlaan nga yupor, sa mulabaan. Tapno maikat ti rugit na. Awan nga minti oras ko amang laba. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Nadiskartiak mo ta ko, Mare. Narigat ti narire. No kurang ti budget, Mare. Unayan to'y suman na lako day ta, Jenny. Day, apay ka, day, bakit? Kasla na bang lasmut? Ramanam. Ay, nawaw. Kunaklakit de, no kinan mo day taasuman. Saan tanalipatakit nga rod. Talaga mabanglas day ta, bakit? Katno hindi pa'y kalman ngayon deliver ni Jenny day ta. Istak
Aksama tila ako na ita babae. Unay kan bakit? Nukinan mo kumaday tayo di kalmaan, di mayat kuma. Amo mati panawon nita. Nudaduma nalamain, nudaduma napudaw. Nalakama bangles di kanan. Ay, sana mabalintikas ta kanya. Ha! Kasaritak na ita Jenny. Ta isubli na ti kwarta. Ay nawaw, ay di ka agar-aramid bakit? Kalutluto lang day tayo di na i-deliver. Basul mo tadi mo mat ngamin kinan adagaws. Inuray mo pa'y laang mat amabanglas. Sa kagreklamo akasta. Nabangles ti suman ngayon lakom kanyak, Jenny. Ha! Natabnay pa'y. Ay nawaw, kalutluto laang dayjay idi-deliver ko kada kayo idikalman antipiling. Nabangles nga rod. Iso arumbang lang nga isublim ti kagudwa timbayad ko. Ay, saan ko nga itad ti refund yo? Ngamin, sigurado akalutluto laang dayjay anti. Imposible mat ano mabangles sa dagos. Uno, amangan mat ngamin no diyo kinan adagos. Talaga di mo isubli ti kwarta. Ay, saan na talaga, ante? Sakbay nga in-deliver ko dayjay, rinamanakpay. Iso ama siguradok amayat dayjay, in-deliver ko kada kayo. Nukas tagarod. Last dayjayan nga order ko ken ka. Di mo namnamaan nga agorderak pay. Ha! Rupat kwarta ka. Tila ang ganansyam ti pampanunutam. Anya? Adamot gayam ules ala ko ni Dalia. Nang kita amat. Nakita ti post na iti Facebook lakay. Ay nawaw! Kahit ko launay da ito a disenyo. No kayat mau, di gatangam. Kitam. Naibagay ti kulay na iti kurtina iti sileta lakay. Sang manungay day tabakit. 100 each. Kuna na mo titipos na. Di mayat. Nalakalaang gayam. Oh, gatangak nga rodan. Ay, sika Gatangak lagan. In message ko ni Dalia. Tapno mai-reserve na. Ang mga no maununaan nakti sa bali. Sapay talaga kurso na dakti disenyo na. Nanang, i-reserve mo man day ta kulay pink nga ules? Asino tinagurdar? Ni Auntie Piling, nanang. Dagasin nanto kano dito'y balay inton mapandita sentro. Italang sa matagim matang ni pilingken ka anak kaw. Huwag paiso niya, nanang. Isutay kachat ko itay. Impalawag ko amin ken kwa na ti maipapan iti ules alakok. Tapno maliklikan ati riri. Wala, tapno amo na. Ang mga no brand niyaw, ti ekspektaren na. Inkargak mo't di iti post ko Anaga po iti ukay-ukay, nanang. Ay, wang gayam. Nag-text ni Antim Saling itay. Umayto ka no maagpilay kadagiti lakaw. Ay, kat ibagayo may lata, nanang. Adupay ati nagbati. Adat sama, parikot mo anak kaw. Adapay gayam to in pa-reserve ni Auntie Piling, nanang. 2 alawas ang tinapalabas. Sipod in pa-reserve na. Ngam di namot malagip nga alaan. Kano nakita ka nagpasintro idi na minsan. Kung naklaki din no inala na ti order na. Saan pa'y anabayadan dayta? Talaga asaan, nanang. Bayadan nanto kano ano umay na alaan. Awagam saludsudam no gatangan na pailaang. Aglodak inton madamdama, nanang. Narigat mo't ano di na alaon. No di na kumain pa-reserve di amangan no nailakok pa iti sa bali. Ala, ianus mo anak ko, bareng alaan na. Wan nga rod, nanang. Sumangpot man ng tibaro nga order ko. 100 laang tibayad ti order nan. Isupay kumamot ngay bayad ko iti order ko manan. Agbalin kanton nga istrikto inton sumaruno anak ko. Narigat mat no ipa-reserve dati lakom iti mano alawas. Maturog mat ati puonam no kastalaan. Hello!
Ay, Auntie Piling, kumusta? Anya nga iti plano mo iti pa-reserve mo nga ulas? Aywan! Ay, awan matan ti oras ko amapan mangala di tayan yo. Ay, nagpasentro kayo kanumot edi na minsan, Auntie. Wan, ngam nalipatak matan ti dimagas di tayan yo. Ay, nawaw. Umay mo kumaalaan ng Auntie, mano alawas ang tinapalabas, sipod pa-reserve yun daytoy. Ay, nawaw! Agadat ka mat! Maguray ka, tay baon ko nilakay ko. Di ka lang makaururay matan. Asino dayjay? Ni Dalia itay pa'y nga awag. Ha? Kulit-kulitin na para iti 100 pesos laeng. Ay, nawaw! Ay, kasla itarayak mat. Dayta ka dayjay order mo nga ulas, bakit? Wan, lakay. Kunamlan pranyo matila ko na. Ay, masurona ka talaga. Ay, nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga pa-reserve mo dayjay, bakit? Wan, di na lang maawatan mati kunak andalipatak adimagas. Saan matpiman ang mabalain nga pa-reserve mo iti manong aldaw, bakit? Alala, mapan mo man kit di alaen inton madamdama. Tapno awanan ti adupay asauna. Umay kuman alaan ti order ni Antempeleng, Dalia. Ay, agyaman ako unay, timay kayo, Uncle. At iti bayad na. Sa nga gasaut, saan ka day? Uwan, Uncle. Ibagayon to kina Auntie Piling, taiyupor ng tupay ti ules, sakbay alaban na. Naggapo nga min dayta iti ukay-ukay, Uncle. Inchat kumatkit, dikin ko ana ulitik manan nga ibaga kada kayo. Wen, ibagak to kan kuana. Pasensya ka no nabayagan. Win nga rod, Uncle. Nalipatak mo't ngamin nga, dapay gayam ti pa-reserve na Auntie Piling. Uray iso, di namot malagip, ti may dimagas dito'y balay. Agpakada nga roday. Agyaman iti anos mo kan antem. Ano naduma siguraw, ang mga nagpost dan iti Facebook. Dandaning nga rod, Uncle. Naimbaglaangan, taimay kayo. Ay, nawaw! Daytoy ti ulas ala ko ni Dalia. Daytoy ti sangagasot. Mayat-mayat, bakit? Nalawa pa'y. Nakarugrugit. Sabali pa'y ti agot na. Gagangay na tanagga po iti ukay-ukay. Ti kuna ni Dalia kat iupar mo. Sakbay nga ilabam. Tapno maikat ti rugit na. Isoblim dagita nga ulas. Ay, nawaw! Apay nga isublek. Kita kat mayat titela na. Nalawa pa ay. Jaklaim pagarop, akas tati maawat ko. Alala, isublim dayta. Tay subli na mati kwarta. 100 pesos lang mati binayadam para iti may nga ulas. Sulit daytan, bakit? Noan niya tinbagak, iso ti aramidam na awatam. Ay, nawaw! Mayat to tilanga na dayta no mailaba kunak nga raod. Di ka rumaniklamaw, no sa nga gasot lang ti budget mo, bakit? No gatangam dayta iti maul, saan lang asa nga gasot ti balor na? Umabot iti ribaw! Ay, nawaw! Apay mo takastoy ti inted mo kanyak Dalia. Nagrugit ken sabali pa'y ti angot na. Ay, Auntie, normal lang dayta. Tanagapukot nga rod iti ukay-ukay. Basit lang mo tirugit na. Maikat dayta no mayupor, Auntie. Naipalawag kumuta na saya at dayta kada kayo, iti nagchat kayo, Auntie. Kompleto matla ang ti caption iti post ko ang nagkomentan nyo, Auntie. Ay, saan na mabalin? Isublim tin bayad ko ken ka, Dalia. Diya kaya ti kastoy. Anya? Isublim no di mo kayat nga i-post ka iti Facebook. Ay, sige, Auntie. Tapno awanan ti Riri. Isublik langan kada kayo.
Kasta agbalin kayo mo't a responsable as seller. Alakay, ayat ti ula sa ginatang ko iti dayjay adalya. Irwar mo, tay sublikon. Ay nawaw, di mo makita jay adda iti sampayan, bakit? Ay nawaw, iso dayjay? Wen, inyo perkaw, sakbay nga ingelgel kaw. Kita ama, mayat manentilangana, kaslabran niyo. Ngagpaiso. Kung nagtumat ngamin ken ka, intun sumarunaw, iremedyo, numabalin ang mairemedyo. Saan kat aday ta agreklamo ka adagaws? Kat manulang matiman timbayan mo kan kuana. Nukurang ti budget, rumbang laeng anayunam iti diskarte, bakit? Asino ti ururay ang dalyanak kaw? Ni Auntie Piling, nanang. Kunana nga isubli na ti ulo sa ginatang na kanyak. Ay nawaw, apay nga isubli na nga eh. Ngawin ata narugit ka no. Ay nawaw, kataptapok laang siguro Maikat to no ilabana. Ipatangken na nanang. Isublik laangan ati kwartana tapno awanan ti adu asao. Sa bagay nasaysaya at no isublim laangan. Stress laang ti maalam iti kasta a klasin ti customer. Ay, day tangarod kat nanang. Diyak kaya ti may stress gapo iti sangagasot laang. No umay day ta apiling. Ibagam ta gumatang laangan ijay mall. Sana para kinkwa na tilakom tanagaduma ita reklamo na. Ayan nga iti ulos nga isubli yung Auntie Piling. Saan gaya man? Saan kon nga isubli? Ay nawaw, ti kunayo kanyak kat saan nyo akayat dayjay nga ulos, iso nga isubliyo. Kidapod no na. Mayatan tilangana ta inyo perken ingelgel ni uncle mo. Anya? Magano da pa'y tikas di alakom. Gumatang ako mamanen. Ay, kwa auntie, awanan, naibusan ti ulos alako. Anya nga dyan makit-kita? Ay, naka-reserve da kita, nabayadan pa yun auntie. Naka-reserve? Bueno, saan mo lang akayat nga ilako kanyak? Ay, kwa auntie. Makitam data. Agrason ka pailaan. Di mo kit di idiretso no, di mo kayat nga ilako kanyak. Mayat mo't laeng iti mo laeng ti gumatangan nyo. Tapno sigurado abran nyo, auntie. Narigat mo't no ipilit nyo ti gumatang iti lakok. Tinton kwan, agriri kay tumanan. Nasabat ko ni Auntie Piling di tadalan itay Mari Delia. Madi matimod na. Talaga amadi mare. Tadyak inlakwan iti ulos alako. Ay nawaw, apay matmare. Sayang ti sales mo kuma. Ay, di uray awanan. No isang mutlaang ti customer ko. Di ka maawatan, Mare. Adda ka din napasama, kadyak amaw. Ay na, kastoy ngamin, Mare. Addaim mo na aginatang na kanyak. Kumpleto mo ti in-post ko iti Facebook. Inulit kong tupay kan kuana. Imbagak ang naggapo iti ukay-ukay ti ulos. Iso amasapol ayupor na. Ni di kwan, imawag kanyak. Nagadungay bagbagana. Isublik ka no ti kwartana. Tadi na ka no magustuhan ti order na kanyak. Ay una yan. Ay na po, marurudak nga eh. Di mo't makauawat. Naibagak pa yun, agumatang laangan iti mall. Gusto lang day tangay naramid mo. Barang agbain. Nadaduma, feeling talaga day tanga Auntie Piling. Kundi arte ng pang-ukay ti budget na. Naku nampay, Mare. Noan niya ti level ti budget na. Iso kumamat ti level ti kinaarte na. Saan kita day tasagsasa nga gasot ti budget na ngam high level ti kinaarte na. Uno saan, itimol lata kuman agimatang tapno awan ti adu sa una. Ay, nututuusan, Mare. Mayat mo't tay naala na kanyak. Talaga laeng nasobraan ti kinaarte na mo't. Adamat laeng issue na iti suman alakok. Inuray na anabangles sa umay agpa-refund. Anya? Kat,
Anya nga iti naramid mo, mare. Jak inted Uray manulaang kumamat ti mapaglakwan. Basta sa antay kumaamay batog iti customer nga adda tangtangsit na. Ho! Makapasurunday tadalya. Di nakit din kayat alakwan. Anya kumatigat hangam aya. Ules kumamanen. Ay nawaw. Kalpasan tikas di apa nagsasaum kan kuana. Naturod ka pa lang agumatang itilako na. Wen ata nalakaket nga rod tilako na lakay. Sa nga gasot ti maysa. O, no ijay market ti paggatangak. O, mapana 350 ti kasjay. No iti mall, ribu muten Di mun pilitin no di nakakayat alakwan. Mabutang siguro ang mga nuriribo ka manan. Manulaan ti budget mo. Angam nakaararte ka. Ano sam nga yules, day tasang gasot mo, bakit? Ay nawaw! Ay nawaw! No amom nga isulaeng ti umanayan ti budget mo, di ka ag-arte-arte. Nayunam kit di iti diskarte, tapno di kanto agbabawi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.